Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Life Care Foundation Southwest Khasils District ha khat South Ujilio Arjar Pasan kumshibanta ka jingrakhiya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kala penlong ke panel discussion halur kaphang ka jimpenan kam mi drug bean baru drug upanyap ha ka Rehabilitation Center and Counseling Center Sokhalam Southwest Khasils District Hagadi singi lawan manishimenta lagi seng sama jong ki balang repair jong ka thain mau kerwat haringka ka jinalang ka gong Alcidalin Lingkhoi Clinical Psychologist District Mental Health Program Pastor L.E. Jarwa Babu Boarding Lingdo Ba Stepping Stones Imli Ba Rikal Marngar Bat Giwe Hagadi singi la yok bane ther bat ya tai halor ka jimbenan kam mi ki drop ki bakhlan ki ba penkul mar ka jimut jimber khat jong ubrio hak ba ikong Alcidalin ila yok ban batai banya bala yoru ban ya tai halor ka phang kumno ban le knang ban khanglat di kinong di drop bat ka jingkin tui ki bombat million bat ki balam million ban di drop Shibuli panel moderator udah yang kita yang cari ke panel discussion kami bisa lihat Shibuli ya ke invitation nanti berkunjung yang apa kita jadi berkunjung di bangsa snap aling bajo kilat media tiba ke Life Care Foundation kan saya bertemu tiap beda berkali ke sini or nilap apa kajing pejumi yang dibawan bersyak semua yang kini tiba million jindi yang jindi berkumpulan nilap baka hisin hiba ubriu ulak penandukan ya jindi berkumpulan lagi tiba telat wela kilo tiba pandu nilap ba kadang bet kajing berkumpulan ya kajing kacakri but haktin parmi omka order ya kajing berkat lami ya kajabing hijau ubriu tiap orang bakal order lah ni keberkatan kelai yang kacamur jemput kajung ubur kebamut hakni kibentar kalau ni kong kadai ha kajing sengau jeng ubur ulang feeling jeng ubur ila bakal kajing kelai ha kajing long jeng kajing sengau jeng ubur mentang hak perception jeng ubur kajing somtu ka awareness yang ada but ya hak beri kampang ha kini ki sensory organ semua kebamut hak kajing yoi hak kajing yoi sengau hakajing tak amah ni om tatai mentah hakajing matru berkunjung hakaba iu lagi isma lagi om semen mo tinang tak kadang ro kajing penkela ya ka om perkat jong ibu di sisi ni baka penkela ya ka om perkat jong ibu ko pamot kalong kaba mo kalong syuk kaba bet but kaba kado kadai kaba sisi ni bagi berkan di sini berbuat kapan kelai ya kajing berkat kaba kakta ya kabor kenal kini kita kiba nakadau jo kijindi buat kalong kiba telot le kijindi buat kiba klan ru kapan kelai ya ka jing mujung berkat jo beliau batu ya kajing long kijindi beliau ti de nakani kadau babun kibri kiyo ru ya kijing pang juga jing berkat bat kaderu na kajing penangkam kidan kibrio per kibayo iki sistem juga jeng berkat kabar penlong iki bakin yo saya akan dikajing pang baki kerni bandi iki di buat di hoat nilap kota iki di drugs karena kini drugs kidan kidan misal classification kasong hakini kajing penangkam iki kidan drugs ki signs and symptoms ro kilong bet ada ubri upun kami akan na kikenhun juki kemudian power jadi ki signs and symptoms tambah tiba kam lo common kadai kalau ki dan ki bakam kendai ki bakam long bet kumju baro ki bati ki jadi tunggu kalau ba kowe kadai ka perlu ki hak tu ka form mo hak por ba nathai ki ong ki signs and symptoms hak por ba ubri ki withdrawal symptoms mo namar ba ki withdrawal symptoms ro dari kita t-shirt kuno bangin itu beliau bagi penampilan kini jadi ibuan yang telah dijumpai di kawe kadai ba kita ni ketu kajing slow tenat bahaya lah dia lah kajing ni oki elevated mood lah ni kajing slow jom tak ubri kolong baca kamsha jerong kamlong kabamlong mensin mo di kalong baca jerong di haka ketin kasing ilapan ong slow hanga mo te kata kalau kadai kawe kajing long jom ki beri kami kini jadi buat nangka kidan bun bah ki beri ki bapen iya ki tak kishin do kajing pang kuslai
mo haba guru pang slai kamut kadang dekat ka jing ki iksan kadang ka jing long mo kabam ne nanta ka jing mo jo perkat ka ki halo shibun ha mo kita kidi ki katukan ni sense mo idon shibun kita ki bakam kamat kidang don Okay. Ikom arsidalin ng koi. Ikom arsidalin ng koi. Ide i clinical psychologist hapo jong ka district mental health program jong ka health department. Hamni hapo mo. Di sutulan pa ikom arsidalin ila ju long i counselor ila ju trailer ku i assistant professor ya ka subject clinical psychology. But mentai kum i clinical psychologist nangit ka jinga keren but ka jinga aji buat lam jom kiway i panelist but jom ki bawan hakani nangit ka long ka jinga toy. Tekani program ka day on drugs abuse, drugs kill. Ni kuat bani sutu kiat kamu tu drugs abuse. Ni sutu bagi di drugs hindai kadon kajimut drugs abuse kadai kajim pun kamu yaitu drugs bean di drugs ki maklai nama bahaba ki di drugs bean pada pun kami ki kalong no ka abuse ye nama kadon kajim lain berperbuat berai ni happy banung sikenten na ketimi kul samla kijing sen samla ru kidai pi ban keren kijing sen samla lagi kita bersnong kijing kisen sama snong lo bersitu ya kan ek we kijing long jung drugs ka property jung new substance ba upen uklai ba ko bor berai kisen lamat la kwa ba la yai kwa ka ba kumbaki ong say no to drugs ong abu drugs ni happy ni ban ong ban kuntu lebih kun samla ba naik kwa ban shu mat ro to ya ai lem ki kentir kuntu kendir kun Ikom arsidalin sesisian sebagai ikut no ini program. Bede pada kajikan tu ya ki kun samlan nani nak ki bede kun samlan mangila lapat ki dan ki rampak nani ki long kemiru ti ngara shibon ni syaki ki indri tak atli ki bang ko kampang kawai kade ba kampang ki kun samlan no kani ka self image ka bang ong ka jing yo iya la de maka jinsau yang ada ni long ni setelah lagi mo pero nak ni ko ni long di setelah tadi ki adolescent dan ni kisah dulu ki ko ba marsin ki batia ki ko ba ni yang ada kena bakin dan ka jinsau tenang ti hakachi i jonga habun ba ki kena samlah ki sini ba bentang itu kalau ke badai ni ngala ban la terus ti bun ba ki kena samlah ki don peja ketuka ki don ketuka ni kun samlah ki ba kuat ti kibas tenang dan bangan le kam kumdo kenang bangan long mo kam long popular le kam sung tenang mo kaya yang senisha yu kikawe naki takila kade ka jing sngo jum kibun to kenang bangan long cool man long mo super yala de mo te penan kam na kini to ju tes ngan la ben mangan bagi uta kata ka jing tes kapalong tereki bakin long yu tengah pak bakin tu iki kun samla babi kwa ban improve lah ni ban company semua mungkin serong ya ka self image lah jang kamdan kami kini kamdan kami ni bangin trash tom ni dan kami lah de bangin yo i jengai ki ban ngop haki parlok baki babon ki ban ka ba ka bang kwa ban kentu bahai ki kena samla ngaju ong kini kamtan ki samla lah nang dangan ki program lah ni mo wadi ki bawan syaki cakap ai jinsua ni ki ngaju encourage ki ban ong ba ni rakam kum ki samla ban im da ki jinthu ma ban ibu ya kane kum ka motif ka jing im jung ban ong ni im da ka jinthu mu ba ngan long ki beri ki ba yarap lem ki we mu ba ngin long ki beri ki ba tir ni ublay ki ba mo ki ba sakri ublay ka jing im jung ni mu ya la de bagandam bandam le ai la de da ka basniu buat pedeng jom ki jing ki bangila bani kendu let's say haba ki parlong ki pressure yang ni ane haba ni kendu ki jing la kalau ke jing klat ane ki jing feel ki kam ki jang jom ni la ha kalau dan kalau don kata ka jing im bangi da tmu ti ka parlong ba ni bangi yo ya
ni melian te ban im positif di om bagi don kata kajing temu ke babaha ke bakadon kajing temu ke babaha ti kalong ru ka bapat suk ke ni ubri babaha bagi kendo ikijing e ru kinam dang wak than ki buku ki ikijing e ti kan ne haba mo la le sela dang kran bin tu kumdu ban penduk nong ye ki badiru kan ni kan kala bandai kawe ni kilan bakaban pelong ya kinong de bakinduk jingkerman kinong semua dan jingmentoi nama dan kisam laki im ira ka jing tumu nam dan bakwa bathir raba undan bathir kamu kinong de rutin semua tu nong raba du nong kamu kin khaban laki laki mai pati balamo te kawe ka bang kwa ba ka tui kisam la ka long im dah ka ki jing tumu di bawah kenang ba kinong pasti so ba minum ngok hati pun kini jing lien iba sini bentuk rupiah kejudi kasih saya tendensi ketunduk dan te haba beliau dan beliau dan kami kejudi pembuat kapelong yaki ba nama berfraksi kata yaki dawai di badan ha kajabi ujung beliau berhaba kale umra kapen kala ya kajimlong ujung beliau kumpanggil ekran minusakmat pat kawe kajimlong kabaki fraksi le kalau baka pelong ya ubreu ba untuk uji kernan kadang mereka tu kajing snow haki baki untuk uji kernan kim yo kim snow ya kajing uji kernan na ru habaki kila don hak ka uji kernan ti habaki don ya ubreu haba udon ya kajing uji kernan kim snow don denti la na kabamo. But kalau kebacan kali kalau kompleks kadang dia pok kan research minta nama bagi orang society kalau kompleks ini parla hiru kan ayah kejupa pokoknya itu dia kajing lab jonga apa dia juga kajing sumar lagi beliau kibaya kendu iki berkur ki jing stone nilap ba kapan long yaki kalau automatically bahkan room kata kajing mud ba hidup jingkermen kimla berkat iki but kawe kabaki ki perkat kalong ba kasuk ya ki bikin syuyap bahaba ki sup ya lagi ban syuyap kajan bah kajing kamu kajing perkat kajing ya kajing persang ban syuyap kajing najom parwat ru ban atem penilak lagi research ba 30% lagi badi ya ki jindi buat kentuk ya kia ki don bet ya ke suicidal tendency but atusan persen nak kini population jom ki badi ya ki jindi buat ilang bagi dak ya kan kamu kami kajing nak kajing syam jom kamu kami kajing jom drugs abuse drugs kill kajing pendon kam you drugs kembang di drugs ki baklain kapenya syam ama kayalan siya kajing du jing kermen ba kini hinong di drugs ki syam no ekarai ba bahaya kalau akan ikador ba sisin ubriu hi yo akan kajing pang jong kajing di ba kidon ru kibobon na ki yo ya kiwai per kajing pang jong kajing kan badai na kan kata ba ki kata ka depression ka ka bahak madu ka depression ba sisin hi ba ubriu yo depression ka pamut ka kajing snow do jeng kernan ka jorba takadau ye ki katuk